Hep koksun böyle ha. Açık gibi. Tamam yerden başlayacak. İşlerden başlayacağım. Şimdi тоже как-то радостно.
Hoş geldiniz. Harikalı ballarım, baklı oğla ballarım. Девушка, помогает Sata нам. üstüne aşıcı, dükkanı. Doğaltı kızları vardı. Atölyeniz de var şey. Atölyeniz de var işte. Sülüklü bari neme bari bir de zavallı sülüklü kızları. Yaxşı. Gel otur çay da. Çay da. Nondan sonra koy. Özümüzdeki böyle şey yapın. Ben şu yeminle Kolcet beyaz. patlamanı o. Yok, Non. Ana bana bir yaktan mı yapın ya? Var. Şey yapalım. Kolcet beyaz. Araba dedesi. Gözünü kısmayacak sonra. Maaşı bulursa mı lan? Bu yerini korak tutattım. Çaptı işte. Gözünü kısmayacak. Kısa fotoğraf versene. Ama yok katta. Video var abi. Bayramda nasıl yapıyoruz? Artık katılırın ne çıksın ne gün ayet koyun. Evet. Ulus bayramda bu. Yeni. Sen bizga aning uchun bir qo'y so'yib mehmondoshing kerak. Shunday kun Yes. Maslahatçı tartış ne de kırdın ha? Amerikada dağı baş chet elkada ideya продается deydi.
Benim kavanızlar açık ekan, ben Xudayga berdi. Sizlerle jarqlap turib tursanızlar ishga ketaveradi. Atlarda kelishdi. Mashina. Yo'q. Devam gelelim. Keler. Aybekeden su saldı olduğa şeyin atçı. Kaç ay, qo'yna qilasiz, kaç. Bo'lib, bundan keyin har bir uyda, yaxshiroq uylarda, bolalar yaxshiroq maktablarda, bola bog'chalarida tarbiyalash uchun biz harakat qilamiz. Sizlarga cho'ng rahmat kelganingizlarga. Bayramingizlar bilan. Evi urfatı tuğanlar, kış zavodunun cemaatini kutuklaw üçün sözlü şaharımızın hakimi Masayitov İsmail İsakovич'e veriyoruz. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, алыстан келген меймандар жана коноктор. Так ушул 9-май күнү мындан 47 жыл мурда дүңгүрөгөн замбилектердин залпынын коштоосунда экинчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгы белгиленип, бүтүндөй жер жүзү бул улуу жеңишти майрамдап турган эле. Бул жеңиш оңой менен келбеген жеңиш болду. Канчалаган кырчын өмүрлөр, сүрүкүчтүү инсандар жана тагдырына даңк бекелген аталарыбыз, агаларыбыз жана эже апаларыбыз қан майданда. Заодно разрешите поздравить наших ветеранов войны и труда нашего кирпичного завода Сулюктинского с юбилеем 20-летним. За эти 20 лет много сделано. Этот кирпичный завод помог построить очень много объектов в Ляйлакском районе, в городе Сулюкта. Вы все это дело видите и знаете, можно об этом не говорить. Здесь сегодня присутствует Тамир Барахович Бараков, новый директор кирпичного завода. Но он его строил. Это первый прораб, который этот завод начинал и сдавал в эксплуатацию. Здесь присутствует Валентин Михайлович Пономарев. Это первый директор, который принял этот завод в эксплуатацию и 10 лет отработал здесь директором. Вы его тоже многие знаете. Здесь присутствует Валентина Михайловна Пухова, которая пускала этот завод. И вчера было мне очень радостно смотреть, как их вспоминают ветераны труда, рабочие этого завода. И очень радостно было все это видеть. Разрешите еще раз поздравить вас с 20-летним юбилеем, пожелать успехов в дальнейшем, расширении и улучшении работы предприятия и вручить приветственный адрес Тамиру Бараховичу. Emin kutuktol söz, Leylek Odan'ın hakimi Anarbodoyev Ruslam Age, Anarbodoyev'e veririz. Kımbattуу sülüktülükler, ardaktуу soğuştun katışucuları, atalarımız, ağalarımız, ejelerimiz. Bugünkü bayramga hak tilegi menen kelgen bu kızgaldakta jaynagan mına jaşlarımız. Sizlerdi Leylek rayonunun emgekçilerinin atынан bugünkü hoş bayramыңыздар menen çın yürekten kutuktap, bardığınızlarga baktalay, çın densoğluk, aldığınızlarga alban iyiliklerdi kalap ketege ruhsat dersler. Bizde aytıp koyat, Kuday suygan bendenin eki meymanı birgeletler. Mına sülüktülükler Kuday'dın 10 közü menen karagan bu, bugün 9-cı Jеңиш bayramı menen Gış zavodunun 20 yıllık jubiley bayramı ekoğuz bir gelip oturar. Demi bu ekoğuzdan abdan çoğun, abdan manisi teren bayramların biri olup esiptiler. Biz sülüktü eliminen Leyle geli, daim koyun koltuk taş, kuda soğuk bolup gelen bir el, bir yerde esipteyimiz. Sizlerden bayramınızlar bu, bizden bayram. Mına sülüktü eline az bu köptük, kişineke tav yaptın, kırsığı gelip atar.
Daim leylekler sizlerin canınızlarda, koltuktaş, oğrunuzdарды koldan alıp, cenizlerde cerden alışka daim dayar. Bugünkü sizlerden bayramınızlarga kişinekey, bizim de kurucular belek alıp gelişken mına kış zavotunun kollektivine antkeni kış zavotu çıkargan produksiya Leylek rayonunun har bir uyunda turat. Mına uşun kış zavotu menen kuruluşu menen Leylek rayonunun madaniyatının kötörülüşü baylanıştı. Antkeni murda özümüzдөр belgi eger küvelak menen uy kurup жүрсек, hazır tatnakay bolup ayıl kışlaklarımızda uşun kış zavotu çıkargan produksiya je kışı menen tatnakay uylar kurulup atat. Yemi kış zavotunun kollektivine de mundan arkı çoğ-çoğ iyiliklerdi kalap, kış zavotu şu abdan жақсы işlep, produksiyasının kaçısının mundan arı жақсырышына biz tilekleşpiz. Şu kişinekey belekli oluşuna көрсөткөн tasirleri yönünde men söylemokçumун. Sülüktü kuruluşunun işlerin kış zavotunun işlerisiz ançı mümkün emas. Biz 20 yılda şehrimizde 5 milyon altı sorunlu mektep amaratı, 24.600 kvadrattan artık kurak joy, terapiyat bölümü, sanitet stansiyanı, bayananı, 3. Balдар Bakçası'nın, her sanitin imaratı, altın beşik kafesi, Tibu fabrikasının imaratlarını kurduk. Leylek rayonunda atarlar, atform baza kuruldu. Biz kirpiç zavoddan 71-91 yıllarda 100 milyondan daladan artık dış aldık. Bu kuruluşlar çarpı zamanla kork koştu. Uzunluktan kış zavodun emekçilerin sunuluk yaratmışlar dep aytış mümkün. Hatası mümkün. Murda Tanır Banakov, jana kımbattуу kış zavodunun emekçileri, sizlerdi kurulun menetkeşleri adına mayramınızdan men kutaymiz. Densoğluk, bak sağlay, emgek ilgilisleri sağlayız. Bizim belekte dostluğumuzun belgesi kadar kabul alıp koysanızlar. Her daim yer yüzünde ulu dostluğun emgekin çağrısı nurdansın. Söz Çağrılık Kengesi'nin tarafası Akimov Borisbek Akimov'da verilir. Kımmatlı programda, kımmatlı cerdesler, çağırdıkta, bizlerdi bugünkü çoğun mayram menen, jеңиш menen tutuktayın. Oşondayla bugün bizim kirpiç zavodun 20 yıllık toy eken, Mınayara Tolkun'dan da tam sebebi özünün gümüş birinci gününe başta işleyen günümdü, oşun kirpiç zavodun başladım bile. Uşun mayram men için ayağıma çoğun mayram. Uşun yerden ösüp, uşun yerden uşun kirpiç zavod meni okuğa jönötüp, bana alış gelip sizlerdi turbatlarına biliyoruz. Emi sizlerge bu kirpiç zavodun kollektivine, anın başçılarına, bardığına den soğuk kalayın. Daima şu kirpiç zavod bizim şahardın aldığınkı işxanalarından bolup, aldığılardan bolup, bardık den soğukta daim yukra versin, kirpiç çıkara versin. Bundan keyin 30 yıllık toyunu производственное объединение деп тосалады. Biz azıcık yine zavod alaydın, bu жерде zavod alaydın filialı var. Oşun altına kineke birinci özümüzün çıkargan birinci produksiyasını bu zavod çoğayıp ketse birinci брокерский место kirpiç zavod tutulur. Kış zavodunun cemaatinin Çağrızdal Keskin Teknikal Okuyacağının müdürü Orozov Celal Ormonovич Tutay. Urmatlı joldaşları kuruluşlardı urmat mene destek koysak, albatta en жақсы нәрсе бұл zavodlarga xizmat qilgan joldaşlar ichida hozir bor Abdullah Rizat Samatovich начальник bo'lgan, Goncharov Alisey Maksimovich emgekçilerin içinden Kadir Basır Kabirovich Barılyab'dan hizmet ötken, Algin, Smala, jana başka şu PMK'nın kollektivlerini bugün kunga
эстеп коюшубуз керек. Неге дегенде алар болбогондо мен курушчулардын атынан болгом, заказчиктин атынан болсом, тигилер курушчулардын атынан болгон. Ошон үчүн алар болбогондо бүгүнкү юбилей болуш болбошу билбейм. Ошолордун маңдай тери эмгеги менен ушул чоң чакан коллектив ушул бүгүнкү даңкка жетип отурат. Эми Таңыр Бараков, сиздер мен дагы бир жолу куттуктайм коллективибизди, силерге ийгилик каалайм. Эми мына эл жыйылып, ат жыйылып отурат. Биздин белегибиз бир жогорку маараңызды алып коелу. Рахмат. Эмки сөз Лейлек ауданының ички иштер бөлүмүнүн башчысы Эминов Жанбайга Эминовичке берилет. Туугандар, Таңыр Баракович, сиздерди мына ушу кош катар келип турган майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап, мен ушу Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк составынын атынан дагы бир силерге жаңы ийгиликтерди каалоо менен мына ушул заводдон чыгып аткан жанагы кыш, кирпич ошону ушу бир жакшы сапаттуу жакшы сапатта, жакшы саналуу, жакшы ойлуу адамдар дайыма жакшы үйлөргө гана кынат. Ошол кирпич, кыш только жакшылыкка иштетилишин каалап кетем. Анан ошону менен бирге Таңыр Баракович биздин бир аз-маз кичинекей белегибиз бар, ошону сизге берип койгула уруксатсаңыз. Эми жалпыңыздарды Сүлүктүк кен башкармасынын мүдүрү Абакиров Мурза Абакирович куттуктайт. Дорогие сулютинцы, дорогие гости, поздравляю вас с Днем Победы. Сегодня разрешите поздравить коллектив кирпичного завода за тот праздник, который устроили они для нас, за тот нелегкий вклад в дело строительства города. От имени коллектива шахтоуправления я вручаю им шкаф. Шкаф мы подвезли к воротам кирпичного завода. А от наших умельцев вручаем вот этот сувенир. Тангир Баранович. Эмки сөз шаарыбыздын жаштар кошунунун жетекчиси Пусурманов Эркин Ташматовичке берилет. Кечиресиздер, сөз Кош Булак поселоктук кеңешинин төрагасы, Коноктор, урматтуу кирпичный заводунун ишмерлери, мына бүгүн Таңыр Баракович сиздер жашынакай бир той өткөзүп атасыздар. Кош тоюбуз болуп атат. Ветерандардын тою, өзүбүздүн той, сиздердин тоюңуздар. Мына ушунчалык элге ушундай той берип атканыңыздарга чын жүрөктөн өзүбүздүн тилегибизди билдирип, биринчиден сиздерге ишиңиздерге ийгилик. Мындан дары кирпичный заводубуз мировой аренага чыгышыга биз тилектешпиз. Ошого биз кичинекей өзүбүздүн подаркабызды алып келдик эле. Кош Булак постсоветинин атынан ушул кичинекей подарканы ар дайым жүрөгүңүздөрдө сактап коллективу всего, а также всего киргизскому народу желаю всего доброго. Пусть всегда вот так будет ярко светить солнце над киргизским небом. Я всегда, у меня такое желание, чтобы крепла с каждым днем дружба между киргизским и таджикским народами. Спасибо. У нас есть небольшой подарок, ибо наше пожелание. Наши пожелания такие, вот, чтобы в ближайшее время вот такие блюда, чтобы выпускались и на этом заводе. Кымбаттуу туугандар, бүгүн мына
koş bayram bolup atat. Bardığınızlardı uşul çoğ bayram menen kutluktab. Uşul kış zavodunun jubileyinde uşul bugün kış zavodunda işlegen emgekçilerge işlerinde çoğ iyilik, uy bülösünde çoğ bakıp, daim uşunday jarkırap jaynap turgan gün bolup, elimiz tınç bolup, zamanımız tınç bolup, şu elimizin hizmatında olgan mına jetekçisi Tangır Barakıç'ın işlerinde iyilik bolsun kalap ketebiz. Oşany menen bugün ulak bolgandyktan biz özümüzdü bir jogorku marany biz hukuk korgоо organlarynын atынан alabız. Kulüp jayına oturgunlar mı amınday bu? Sıratga düşkön mü aldı? Bular kime uruşup oturalım değil mi? Menem közlemdi balam. Atam kana atam. Atam oğlum burada. Bir atam burada kapı olata meni beresin ödep. Aynı gezip. Ana, oy. Bilo da atam atkırı. Ay tuta sonra gelin. Bin atkırı. Hep aramızda. Yoğurtçundan para var. Canım suyu göçkünüz bari çoğulu aldı. Necmi abi kaç kaldır eser? Cide hatıramız var.
Babaylar bari tutsun. Ne istiyorsa yapmayın. Ha bu kundur bak kuda etti. Bile ama dur olsun. Görünüz. Her vakit olur bunda. Bir hatarı görüyorum. Sizge indi imam versin. Yaşlar bana bizim oğlumuz batın anada yaşlar yaşasın. Yaşlar olmaz. Havanın sıçmasın. Asmanın açıkmasın. Gündü karar. Gördüm bak. Bak da. Gördünüz mü? Raka kulüp durun. Onda söyleşip severim. Bu hayatta bir bağıma gelirse. Ya kızım tutar değil ya. Kızım tutar bir tane. Ya cürme. Akara o akara. Aşağı akara. Hadi. Beline bakalım.
Ya kaptan usta. Lan gelip yana çay içsin. Снимай. Да? Mansur bakmıştı. Botağı sen ekranmış. Agar portlasa, unda javob beraman. İlyas beni kaçan olsa her çıkıyorlar. Да живем дальше, на дальше. Всегда меня влавят, когда я пью. Хоть не буду есть. Надо срочно поставить, тогда чашку, потому что я держу что-то не то. Meni qaraq, ne bo'lar? Bosh turib atganda bir tortchi. Baş ko'tarib olib. Yemeni qarmab turibdi. Hadi sök ko'tarib olib. Bosh turib. Berk İlyas'ga başını ostesin. Üstüne bir göç tutar koy. Allah bazaraya girdi alabalı göçtürdüğün an. Şöyle baktım Kim bu oğlu? Katıp söylep oturuvergile, gavin garam. Pazardan başka nersen söylep. Koy rahmat Allah'a. Rahmat tutardan. Burasılar mı? Burasılı yok mu? Yaxşı pata verkeseniz bu arada. Hiçbiri koldasın, kocaya kadar kiloda olsun, az kadar altıda olsun. Ben aytıp da mı? Bu da çetire. Bu koy. Hadi bak. Koy yerine bayağı manasdan kökatayın aşıdaydı. Boldu gel. Başka bağ çok. Oşunda boldu eşittim ya. Futbolsun abi. Doğrusu da. Bir çekeden bağını tartasın. В общем, заканчиваю свое выступление. Поздравляю всех с праздником, светлым нашим праздником, с нашим юбилеем, с Днем Победы. Вот, Богу молили мы не зря. День выдался самый хороший. И дай Бог, чтобы мы все время жили дружно, мирно. Мирно. Небо было голубое всегда. Голубого неба, вкусного хлеба, чистой воды никогда не видел наша страна беды. Вот, спасибо. Чтобы не было беды. Да. Спасибо. Браво. Alın.
Давайте. Sen nerede solar mısın? Вот кино у нас. Два кассеты. Kayan kirli Нас потом покажем. Официально нас пригласить покажем. Bilenle ayna ellerini üstüne saplam. Yaşlar kızlardan Şurada düştüm. Bana şu cigittir peynirinde açır eken de çocuk kulaçık oldu. Şurayı Bilge'ne gezerek. Hadi bakın. Otur var mı? Gel oturalım. Gel otur. Bak verelim. Hemen Tangravan'ın toyu, şu toygulansın, nazike macıllığı, yaxşı olsun. Anan giyim bugün az çok yaxşı olsun için, anan giyim kulaklı görüldü. Kulaklı görmenin kulaklı daha cüzdü şeydi. Şimdi daima teşvik olup gün açılıp duruyor. Bırak. Ya, ana ol. Bekap. Ya. Bolmam bekap. Nereye lazım? Resmi dolar. Resmi dolar. Siz koldan oturayım, siz de var bir tane. Hem adam kararlar mı lan şoförüne? Thank you.